Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadia kan sakar dina pituana pengampungan nausad nama bubadaya ki pitu akan rakan nasukuna semaka penggulala nasa ulina nganasang ku anana lagindi. O suaraku apa nimbang ko na minumbo ada to magen juga kurana nagu surat ragata atau mitay ko na lumigis ako patapi agadilan. Karena benar na udah sok ini buduga aki apan to nira kenang karena ai bila kena prinsip amaraku abe ini samarunga sambura ne legawana sambura pagalungan amara gara genok banyo ka masih isuk ngani panimbeng ala lagu ika kasar karena naon yo kono to mangadat mga bai ayat na miya tagu na ditetagu dia sorono kana na suaraku penalaw ko na sadara ko buduga kalutan o paning mga minumbo katian yung manena takali do pasimben sawadong ko na dia kana masara prinsip samara ko makoki pupuwagudo lang ko menang o solo podini watim pato kurano nanggin ora kana mapakasubusutuan tan mida pawingin na gudin dawenes sakati na tetangkan yung yasuli sawasalam.
api so pamilya pura pagriyo panibeng semasang purna bisa perisidinte ame kapurna mendesa didingi delang awadau ada nakadir sole jatuh di sare nuang punya biripan benat suka pangadun tadi ayu nambei inowa mademanan meka purna mena kadisiti naila aka besar adu mangdem matang kopen dadu solo tambe esa nagri omodondo soa ayamanatan kadisete naila sadauna gerei umaragum gailina samarugu samurana ileguana dinang kona subei sakop timbeng kita diu sao dir lain didangi ala isai manala matang kopen ye solo tanana napilintangan minum sari manu pusing benari mau sebengain soka pangangan tadi reka samarong mabesai
Tanah kowi nindu